Nimbano orasyon manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Apay ngay, amado. Anyat aramidan da. Apay adi tayo pay lang yakar ni Albert. Karidad, agtutur ka. Amo dagiti doktor ti aramidan da. Nas ka na naurnos ti amin. Tapno awan ti rumso aparikot iti panakayakar ni Albert iti ospital ijay lugar tayo. Madanaaganak nga rood, amado. Ang mga noan niya ti mapasamak ka ni Kuana. Di ka nga minagpanunot iti kasta. Awan ti dakas ang mapasamak ni Albert. Di nakmat siguro mapabasol. Siya ti ina ni Albert. Diyos ko. Ha? Amado, ayabam ti doktor. Kartingam, saanin nga kang angas ni Albert? Agya. Kartingam, amado. Ang mga noan niya ti mapasamak ka ni Albert. Why, Karidad? Mapitlag, tayo na kaya ba? Anya nga nana, ada ka din damag. Ada ka din dito ni Albert. Adan iti ospital dito, iti kayat ko asawan. Awan pa'y matdamag balasang ko. Kunan ni senyor apakaamuan data adagos. Agam aging ka itakat awan pa'y matlaeng. Diyos ko, anya nga tanti sasaadan ni Albert. Aguray talaeng, Laika. Saan takit di asardayan ti agkararag? Tila ang Diyos ti agbalin asadag ta ita. Nana, Jak nalipatan ti imbagam, ididay di inam ti agnangabit kan patay. Ang pangaasim balasang ko. Saan mo kumaapukawan ti panagtalag mo iti Diyos? ikang kagumaak, nana si Ma. Nasayaat no kasta, balasang ko. Saan ngamin arumbang amapukaw ti panagtalag mo iti Diyos? Ta isulaeng ti makaispal kan ni Albert. Awanan na, saan na sumungsungbat ni Tita Caridad? Anya nga tan tinapasamaktan. Apay adi naman tin sungbatan ti cellphone na. Ang mga noan niyang tinapagtan ni Albert. Sige, panawan ka pa'y. Mabit lang, aguray ka Albert. Ha? Anya ti inyawag mo kanyak, Misty? Ha? Dan ko na kuma. Mabit lang, inak panawan. Anyan, talaga anilatan Albert ti pampanunutem. Ultimo siyak, awagan nakpayin itinagan na. Anya kakadidan. Nagkamaliak lang, gapot ang madandanagan na. Maawatan ka, Misty. Oh, matlagayam. Pangaasim nga ron tadi ka pumanaw. Dito'y kalaang. Danggayan na iti panagdandanag ko. Kayjayan ti ambulansya na kailuganan ni Albert. Sarunwan tamatan. Oh, jayan di ambulansya. Sarunwam adagos. Karidad, saan arumbang agdarasudos ta? Ang mga nudatakit di mati may sagmak. Kunaklakit din noan niya ti mapasamak itay ka ni Albert. Agasa ma, kasaan mo tan nagpitik ti puso na? Saan ka ngamin ngagpanunot iti kumpormila ditan? Awan ti dakas ang mapasamak iti anak ta. Amado, Iso apang nga asim. Saan ka ngagpanunot iti negatibo? Imayak, takayat ko makidamag kada kayo si Ma'am. Sir, pausto. Anya ka ditidamag ita? Agur-uray kami pa'y matlaeng, sir. Kunan ni senyor, mayakar ni Albert iti ospital dito'y. Angam, awan pa'y matlaeng ti damag mi. Wah, kaya't nilay ka. Ha? Di ka kumamasmas daw si Ma'am. Amumat anasingan kami unay ka ni Amado. Say ngayon limod kanyak ni Amado ti amin. Sir, Kumusta mat nilay ka?
Napalalo tila dingit na, sir. Sangit asangit. Oh, kasimat. Sir Fausto? Maawatak ti marikrik na. Tauray asino. Agda nag-itinakaro. No amuna nga adda iti kritikal a kondisyon ti ay-ayatan na. Ni Tita Caridad. Hello, Tita? Misti, iha. Adda kami iti ospital, iti lugar tayo. Kasta ka di? Umayak ka dagos, Tita. Sige, iha. Di kami magkaam mo. Bye. Bye! Mapana ka dagos itamat lang. Kaya ko amamuan no kumusta ni Albert. Kan may sa. Naskan asyak adagos ti umuna ang makita na. No bilang agsubli ti puot na. Daklakit di kaya't asabali at tao ti makita na no makapuot. Misti, papanam. At danda Tita Caridad ito ospital. Nai-transferan ni Albert. No kasta nga ron, sumurotakken ka. Kuyugan kan ija ospital. Sikat ti makamo. Gayam kumot na Albert. Kat kayat kumot amaamuan, no anyan ti kasasaad na. Isu asumurotakken ka ija ospital. Nagpaling ka kumanatib, Carlay ka. Sir Fausto. Among amin. Dumtang iti biyag ti tao ti panubo. Isuanas ka na kanayon anatib kar tayo. Saan tayo ngamin nga mo no kaano ti dadatang ti panubo? Diyak lang amin ninamnama madisgrasya ni Albert, sir. Nang runa kat adda na sa una kanya. Sakbay anapan iti day di alugar. Anya dayta? Kunana, no bilang kano ta ipulang ng tibulod na abiyag. Balunan na kano ti ayat ko iti sa di man apapanan na. Anya? Kasta sa una kanyak. Diyak ingkas kaso iti day jahi. Ngam ital akas na simagapsap kanyak ti a. Laika palasan ko. No amirisa ka na imbag. Kasla nagpakadamatan iti kanyak ni Albert. Saan balasan ko? Saan ka ngagpanunot iti kasta? Nasken ngagbalin ka na tibkar. Pakiradam ti pakinagam mo. Diyak amo, Sir Fausto. Nga maupo payak. Gumapsutak, tunggal mapanunot ko dagiti napasamak. Tita Caridad, kumusta ni Albert? Madama atamtamingan dagiti doktor dito yo. Grabe ka di tinapasamak nga aksidente. Awan nagmamaayan tilugan na. Anya? Kasta tila nga itiladawan, nga impakita kanyak dagiti pulis. Bayat ti kaadami iti dayjay a lugar. Tita Caridad. Sapay la kumata makalasat iti pagkat ti anak ko. Tiyaklakit ti maaklon, no bilang tamapukaw ko ni Albert. Makakaiso na nga anak ko. Tiyaklakit ti maaklon, misti. Kapilitan na pimanaw akon iti balay da amado. Tadyak magtan malapdan ti bagik. Masyanak ka nilay ka nga anak ko. Tsak kabalanan akit kitaan tinakaro pa nagladladingit na. Kaya't ko itay nga arakupan. Ganti nga yan. Ang linaplapdak ti bagik. Kasigurado amas tao tay jay, do aramidag ti kas jay. Nadlaw ko pa'y akas lanas daaw ni Simang. Iti sinaludsod ko, no kumusta ni Laika. Nang runa iti imbagak, asan ngayon limod kanyak ni Amado ti amin. Amok, dandani akon, kapo iti dayjapan na kailawan ko. May baglakit din, tanapanunot ko ngayong pambar ti kinasingad mi ka ni Amado. Tano saan? Amangan no nabisto ako man.
Dini pa'y nakasarita ti Doktor, Dan. Senyor Amado. Masya nakitigayem mo. Nakaruti na pagtag na. Jack ninamnama ang mapasamak ti kasadyay. Kat tinakadisgrasya ken kwa na, senyor. Nakabalod iti presinto iti dayjay lugar. Sana basta makarwar dayjay, taki nasarita kung dagiti pulis. Naskan asumpatan na tinapasamak. Nang runa kat nabartek nga agmanmaneho, iswa na dong parnatilugan ni Albert. Anya? Day tati agpaiso. Sapay lang mata makalasat ni Albert, senyor. Jack kaya't apanunutin asaan na makalasat ti anak ko. Dan. Ngam no mapampanunot ko ti langana. Jack maliklikan ti agpanunot. Senyor, patib ka rin nyo kumati pakinakam yo. Agkararag tayo. Amok ang makalasat ni Albert iti kastaan na pagteng na. Nakamatgayam dito ay iha. Wan, Papa. Imaya ka dagos. Apa man nga impaka mo kanyak ni Tita Caridad. Anaya ka rin dito ni Albert. Oh, Nakakaasi ni Albert, Papa. iha. Diyak kaya't amatay ni Albert. Saan ko ang maaklon? Uray pa'y no saan kami nga agkatunusan itan. Diyak langit di kaya't ang mapukaw ni Albert. Saan ang mabalin? Aging gaita. Saan pa'y lang ang maipaгаdag iti doktor noan yan ti kondisyon ni Albert Paniero. Obserbaran da pa'y lang. Di ka mapukawan ni tinamnama, Panyero. Mamatiak ang makalasat ni Albert. Paniero. At nakaasi ti Diyos. Amo ka di nabaybayan ti anak mo. Sapay la kuma. Ken uray siya. Ikarkararag ko asapay la kumata makalasat ni Albert. Amkak ngamin nga amangan no saan ang mabailan ni Laika ti amin. Wala pweso. Diyak pa'y napakaamuan da si Mang. Mabit lang, Panyero. Awagak ni si Mang. Akno na kada panagduado ha. Takas na naulit tinapasamak iti dayti inak. Nga magpakpakaasi Diyos ko. Di mo baybayan ni Albert. Diyak kaya't nadadaka sa mapasamak kan kwana. Ay ayat at unay ni Albert. Kadyak lakit ni Maklo no mapukaw kwana. Kapoy di pa naka-aksidenten. Sapay la kumatadanggan nag-iti na iti agondaway. Diyos ko. Mga asim ko mga. Laika, balasang ko. Adda kalagayam dito'y ayan ti altar. Nana, nagpakpakaasi ak iti Diyos. Asapay la kumata ispalo na iti paggan ni Albert. Kaawawag launay ni Senyor. Nayaka rin ni Albert iti ospital dito'y. Pangaasim, Nana si Mang. Kaya't ko timapan iti ospital. Pangaasiyo. Patganda ko ma. Kaya't ko amaamuan noon niya ti kasasaad ni Albert. Sandak ko maalapdan. Pangaasiyo ta palubusan dak ko ma. Nana, apoy adi kayag sao. Amo, di yung lakit ti kaya ti pampanunutak. Ngam sandak amalapdan. Mapanak iti ayan ni Albert. Di si Mang yung mawawag. Hello, si Mang. Anya? Apay adi mo linapdan. Amumat nga da dito'y ni Caridad. Ang mga noan niya kiti mapasamak no makita na nilay ka dito'y.
Sa bagay, saan ta mapabasol? Talaga madanagan iti kasasaad ni Albert. Ala. Sana balen. Siya kung timakam mo. Agyamanak. Sige. Bye. Umay ka no dito inilay ka. Talaga madanagan iti kasasaad ni Albert. Katjak mapabasol ni Laika. Gaputa amok at talaga nga ay ayatan na ti anak ko. Siguro nga garamid iti madi ni Caridad iti ospital, Panyero. Panyero, kasla di mo amo ti ugali ni Caridad. Panyero. Iso nga rod ngayon bagakon kan kang hagturong dito ni Laika. Tapno amom ti aramidem. Sa payag damot dito ni Misty. Dayta nga rod kat. Iso atulungan nak Panyero. Tano saan ta masakbayan dagiti posible ang mapasamak. Amangan no mabiston ti palimod mo. Albert, anak ko. Pangaasim, lumaban ka kuma. Di mo itulog, anak ko. Pangaasim. Amok nga do abanag ti saan ta pagkinkin na awatan. Ngam jak kayat amapukaw ka. Jak kabaalan, anak ko. Isu apang nga asim ta lumaban ka kuma. Di ka sumuko, Albert. Pangaasim kuma. Di ka matagtaga rin, Misty. Anya ti pampanunot ah. Panag ko na. Kasayaatan no pumanaw tapay dito yung ospital. Madlaw nga piktado ka launay. Jak kayat ti pumanaw. Ngam amangan no anyakit di mo ti mapasamak kin ka. Naimbag ko man saan ka akas ta. Emosyonal ka launay. Saan mat adakas tagbalin nga emosyonal? Saan ka di? Misty. Bye-bye anak ko malang, Dan. Kabailak dito'y. Basta agtali na adak lang dito'y. Sa anak, apo manaw. Kinid daw ni Amado kanya kapadaanan ka dito Ruarte Hospital, balasang ko. Sir Fausto. Amok ti amin. Tawan ti limod kanyak ni Amado. Amok nga da relasyon nyo iti anak ni Panyero Amado. Inyawag ni si Mang Juana nga umay ka diti ospital. Iswa kinid daw na ano mabalin. Ket padaanan kan ditoy. Tapno lapdan ka payla nga umunag iti ospital. Kaya't ko amaamuan ti kasasaad ni Albert, sir. Asasikasuan dagiti doktor ni Albert, balasang ko. Ket amangan kit dinon niya ti mapasamak numapan ka iti ayan na. Laglagi pa aday dyan ni Caridad. Sir. Iso ano aman nugot ka balasan ko. Sumurot ka pa'y lakan niya. Ketag sublita apamaan nga awagan na ta ni Amado. Anya ti kayat yung asawan, sir? Saan ka pa'y ngagpakpakita? Ikagumaan ni Panyero Amado nga awisan ni Caridad nga agawid pa'y laeng. Urayan ta makapanaw da. Kalpasan na. Mapantanto mo tin iti ayan ni Albert. Kastalangan ti aramidan tayo. Tapno maliklikan ti anyaman asaan anasaya at amapasan. Saan pa'y laeng ama ibaga dagiti doktor ti talaga a kondisyon ni Albert. Misty, iha. Tita Caridad. Ngamnam nga awan ti da sa mapasamak kan kuana. Namnamaag ang malasatan ni Albert ti anyaman na pagkad. Jak kayat nga dadakas ang mapasamak ni Albert.
Tita Caridad. Uray siya, balasan ko. Jakmat maaklon, no adadakas ang mapasamak kan kuana. Tita. Amo ka lumablaban ni Albert. Kat namnamaag ang makalasat, iti kasasaad na ita. Sabay lang ko nga, Tita Caridad. Tatalaga adyak kaya't ama pukaw ni Albert. Adda kami pailaang dito ospital, Panyero. Madama kasarsaritan ni Caridad ni Misty. Basta ka di. Juan Panyero. Kat nilay ka. Di ka madanagan, Panyero. Naduak kita nilay ka. Dapat itulog at dadaan sa pasamak ng Juan. Nasayat no kasta, Panyero. Ti parikot. Uray no maawis ko ni Caridad nga agawid pailaang. Kasanon ni Misty. Panagkita kat awan ti panggap ni Misty a pumanaw dito ospital. Panya. Padasag akasarita nga isulangan ti mangkuyog kini Caridad nga agawid. Pangasim posto. Masya na ko nilay ka. Talaga magagaran unay ang makakita ka ni Albert. Panyero. Isungay pamuspusam ti amin. Sige, Panyero. Aramidag ti amin akabalag. Sir, saan ta kadipay ang mapanidyo ospital? Aguray labiit balasan ko. Ipamuspusan ni Amado ti amin. Sir, Di ka gapura. Makita mo't lang ni Albert. Gamnasken ngagbalin ka anatib kar. sir, ibagayo man kanyak ti agpaiso. Makalasat ka din ni Albert. Aramitan na iti doktor ti amin. Kompleto ti pasilidad iti ospital dito yung lugar tayo. Sana kasi tinaggapuan ni Albert ng ospital. Sir, Iso di kagapura ko ng manen. Urayan ta nga abisuan na ta ni Amado. Kalpasan na. Mapantan iti ospital. Masya na kini Caridad. Misty balasan ko. Iso asik ako mati kasarita. Anya ti kayat yung aramida, Tito Amado. Kasapulan ni Caridad di na. Iso ano mabalin. Awis mga agawid. Siyak pa lang ti makamo dito ospital. Kasanon no di na kayat, Tito. Iso nga ruda si kati pagkidkid dawa balasan ko. Agpada kayo a babae. Kita mo ka maalukoy mo nga agawid biit. Tapno makay na. Amangan nga minuan niya ti mapasamak kan kuha na. Padasak akasarita, Tito Amado. Alukoy ang balasan ko. Amangan nga minuan niya ti mapasamak kan kuha na. Sige, Tito. Padasak akasarita. Ni Sir Fausto. Hello, Sir Fausto. Dan, sabino kayat mo? Adak lang dito ospital, sir. Kakuyog ko ni Ma'am Misty. Panagpunak at uray timon kaduan di tanim. Apagan no darom so aparikot iti opisina. Sir? Sa nabalit ang subliak mo't lang dito ospital. Nasyak kulatan ti makamu ka ni Misty. Okay, sir. Matungpal tibilin niyo. Jak kayat ti agawid, Misty. Tita, Ti kayat ko, adak iti apay ni Albert. Apaman nga imulagat na dagiti matana. Iso adyak kayat ti pumanaw. ngam tita. Ang mga noan niya ti mapasamak kada kayo. Kabaulak, Misty. Di nakapakadanagan. Da kayo ti makamo, tita. Ngam no kaya ti agawid nga ginana. Ibagayo lang ang kanya. Tauray siya kung ti mangkuyog kada kayo. Agyamanak, balasan ko. Naimbag ka pa ang unak nga isakit. Tita, Jakman ammo ka ni Amado, noan niya ti mapaspasamak kan kuana. Sabalin ti ar-aramiden na,
Nga iso ti rason, no apay akanayon ang makapungpong tota. Nasano nga rodan, Panyero? Yang madamo, Panyero. Sana kaya ti karidad ti agawid. Sapay nakasarita ko ni Misty nga iso kumati mang kuyog ken kwa nga agawid pay laag. Imbagak matan itay kanidan. Inawagak. Kat imbagak amapanan ija opisina. Panyero, Magagaranan nila ka, Panyero. Kaya't man makita ti anak mo. amok data. Ngam narigat no agraranada dito eh. Santa nga mo na niya di mapasamak. Oh, Kangam sana ba ni? Ikagumaklat ang aramidan ti amin. Iti kasta. Malukoy ko ni karidad nga gawit pay laag. sige, Panyero. Pangasin. Tatalagang aminin ang magagaran nila ka. Kasayatan siguro no baybayan tayo pailaang dito ni Tita Caridad, Tito. Misty, Madanagan ni Tita iti kasasaad ni Albert. Maawatan niyo kung madayta. May isa nga ina ni Tita Caridad. Kat sigurado ana palalo ti saam amarikrik nana. Gapo iti kasasaad ita ni Albert. maawatak, Misty. Ngam madanagan ak magparakan kwa na. Jack maaklon, no pati ni karidad kat ada mapasamak. Tito, Maawatan na kumamay. maawatan kayo, Tito Amado. Agyaman ak palasang ko. Padasak man na nakasarita intod madamdama. Baran kayat nanton. Agyaman ak, Misty. Sapay ko matamalukoy mo. Iti kasta, masigurado kumot nga wanti dakas na mapasamag kan kwa na. Wan, Tito. Orayak lang ang arumor iti ayan ni Albert. No kasta, adda pa'y lang ijay? Wan, Tito. Saan pa yarimor ijay ni Tita Caridad? Talaga di na kaya tapanawan ni Albert. Ti kayat na ngamin. Iso ti umuna ang makita ni Albert apaman nga agsubli ti puot na. Sapay la kumangarot ta makapuot ngagpaison ni Albert. Iti kasta, saan mo tan ngagdandanag ni karidad? Albert, anak ko. Pudno nga awan puot mo. Ngampatsyak amang mangagnak. Saan nakapumanaw dito'y si ibay mo, iho. Agtali na udak dito'y. Agingga nga agsubli ti puot mo. Kat bambantayan ka. Amok, ado dagiti saan ta pagkinkinawatan anak ko. Ngam tilaang kayat ko. Sumayaat ka. Kanti masak bayam. Iso adinak mat siguro mapabason. No adda dagiti kayat mo alaplapdak. Ngamin. Kayat ko anasayaat. Kan nabintas. Ti masak bayam. Albert. Ngam ikarik. Makalasat kalakit di. Diya akong tubngaran ti anyaman akayat mo. Iso asapay la kumata lumaban ka, Albert. Diya kayat amapukaw ka. Di kanton lapdan, iti anyaman akayat mo. Basta ang biyag kalakit di. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sir Fausto, apay adita matlaang mapanidyo ospital. Sigun ka ni Amado.
Saan na kaya't ni Caridad a panawan ni Albert balasan ko? Sir, Saan na kaya't ni Amado nga dadake sa mapasamak? Ang mga nuan niya man ang tiaramidan kan ka ni Caridad, iti kanito ang makita na kay Jay. nakasaganak iti uray anya nga ramidan ni Senyora. Tinapatag kanyak. Makitak ni Albert. Iso pa nga asiyo kuma. Itulundak nga isubli iti ospital. Laika, Awan anyaman na kanyak nga uray anya pa iti aramidan ni Senyora. Ti importante kat makitak ni Albert. una yan na nagtanok ka nga gayat balasan ko. Pangasiyo, sir. Laika, agtalag ka kanya. Aguray talang iti oray no sumagmamanupay a minuto. Patsik ang may pamuspusan ni Amado ti amin. Iso nga aguray tako ba? Apay akas tuyak ita. Nawaya ako maamang doktor kadagitoy apapeles. Ngam, apay akas lang makonsensya ak. Ay, wenno, jak la maliklikan mati agdanag para itigayem ko nga agnangabit itakan patay. Imposible mat ngamin ang makonsensya ak ang mga ramit iti kastoy. Idinto ta talaga a plano konda ito eh. At dandag iti papeles nga imunan ana doktor ko. Kit rumbeng la ang makumplitok ti amin. Tapno ko kuha kung ti sani kwa damis ni. Ay, ikagumaak apunasan iti isip ko. Ti amin ang makalapad iti aramidek. Ay, ituloy ko kit di daytoy. Tapno malpasan ti plano. Banugkan Caridad. Manipod iti ospital ang nagapuan ni Albert. Awan pa'y apulos ti inanam. Ang mga nuan niya ti mapasamakan ka. Awan anyaman na daytoy, Amado. Ti importante kat mabantayak ti anak ko. Diyak kayat nga agsubang ta. Ngam pangasim. Kasyam ko matibagim. Diyak kayat nga da mapasamakan ka. Anya, Aging gayta. Delikado pa'y laing ti kasasad ti anak ta. Diyak kayat nga damot dakas ang mapagtang mo. Isu asya kung ti agpakpakaasikan ka, Caridad. Aginanaka kuma. Uray apagbiit lang. Kinid daw ko kinimisti ano mabalin. Kuyugan na kapailang agawid. Uray mapankalagi na nabiit. Kalpasan na, agsubli kamot laang ditoy. nga mahat ti anak ta. Saan ko abaybayan ni Albert? Sakpay lang ti agtalinagad dito'y ospital. Apaman ang makainanaka, agsubli kamot lang at hagos ditoy. Ti importante kat adda inanam. Tadyak kayat nga dadakas ang mapasamakan ka. Sa dino ti ayan mo, Dan. Adaak dito opisina, Misty. Kunak man no dinak panawan. Kunak no kuyugan nakbayat ti kadak dito ospital. Misty, nakita ti jar mo itay bagbagaan ka. Amo ka nakaungod ka kanya. Namlinapdam lang ti bagim. Amo mo tadyak malapdan ti agdana, may papanggan ka. Iso bagbagaan ka. Ngamjak mo't kayat ti agbalin alapad, iti kayat mo nga aramiden. Dan, Yan may isa, inawagan nak ni Papa. Kuna na anas kan nga agtali na edak dito opisina. Tama nga no tarong so aparikot. Sana balik ano, napapanmod lang ni Papam dito ospital. Isula ka nun tikadwam. alang arod. Pasensya ka na kuman kanya. Sige, di kag danag, taagan nada. Basta nakarkarumot ajak makaasidag ka ni Albert. Gaputain kuyog nakmatan ni Don Fausto dito.
Madandanagan ako na yan para ka ni Albert. Makamuditan. Aglibasak. Laika, Ha? Sir Fausto? itay payapalpaliiwan ka, iha. Sir? Masirok ko, no niya ti pampanunutan. Agamsaan ko ma. Mamanga no nakarkaro adakkel agulo ti mapasama. Ha? Sursuruam ko mati aguraya. Mabit lang. Ni Amado ti umawawag. Mabit lang ta sugbatak. Naimbag na naalukoy na kayo ni Tito Amado, Tita Caridad. Adamot punto ni Amado. Narigat mat ngagpaiso no pati siyak, adadaka sa mapasama kanyak. Gapo itinalawos sa panagdandanag ko. Tita, Ngamsaan ang agbayag iti balaya. Agsukatak laang, kalpasan na, agsublita ko man adago si ospital. da kayo ti masurot, Tita. Tila ang importante kat makainan na kayo uray apagbiit laang. Sangit kayo ngamin asangit iti ospital. Tsak malapdan ti bagihik. Uray mat siguro si ka. Madanagan ka saat ka din. Hidyak ilibak, Tita Caridad. Talagaan nalaos ti danag ko. Gapo iti kasasaad ita ni Albert. Hidyak maliklikan apulos ti agdanag. Senyor? Laika, balasan ko. Ayan ni Albert, senyor. Laika, ikarim ka niya. Apa man na makitam ni Albert, nasken nga agawid kan, ha? Anya? Senyor? Laika, amok no anya ti marikriknam. Ngem maawatam kumama ti sitwasyon. Diyak kaya tadumakkel ti parikot. Siguradong agpungtot manan ni Caridad no makita na ka. Kaya't mo kadiadangran na kamanan. Awan anyaman na kanyak, senyor. Tinapatagkat ni Albert. Laika, Nakasaganak iti uray anya nga aramidan kanyak ni senyora. Uray pa'y patayan na kon. Basta dinak malapdan nga umasidag ka ni Albert. unay na nagtanok ti panagayat mo iti anak ko, Laika. Senyora, pangaasiyo ko ma. Ayan ni Albert. Ala, umay ka. Kuyugan ka itayan na. Itay kami payla nakasangpat kinit Tita Caridad. Ngamjak payla nakita day chay alay ka. Ayan na nga ta. Nila ang bakit simang tinakitak. Kat madlaw pa'y akas lakit din palpaliiwan na tigaraw ko. Amangan no inlemang namanan. Amangan no binilin namanan nga agpupuk laang ijay silid daday chay alay ka. Wano? Amangan kit dimat no awan ditoy. Amangan kit dimat no adday ja ospital day jay alay ka. Saan ang mabalin daytoy? Mapan ko kasalita ni Tita Caridad. Ipakaamok kan kwa na ti atap ko. Nagtanok ti panagayat ni Laika iti anak ko, Panyero. Urayan niya kano ti aramidan ken kuana ni Caridad. Tinapateg ket ni Albert. Awan dua-dua, Panyero. Talagang anak day di Salome ni Laika. Fausto. Natanok nga gayat ni Laika. Kapadpadamat lang day di inana. Natanok nga gayat day di Salome. Siyak tinakapanagnak iti dayta, Panyero. Pangasim, Panyero. Saan ta ko man napagsaritaan, pay? Panyero. Mabalin ka di, Panyero. Pasensyakan, Panyero. Diyak lang amin maliklikan ti pan nakalagip ko iti napalabas. Gapo iti nakitak akin natanok ni Laika.
na ninamnama ang mapasamak kan ka ti kastoy. Isumat lagayam akas di sa sakbay apimanaw ka. Isumat lagayam akinunam. Ano bilang taipulang muntipulod mo abiyag. Kat palunam ti panagayat mo kan ka. Diyak na yung pagarop ama disgrasya kamat gayam iti papanam. Namang mangagnak, Albert. Pangaasim. Di nagpanawan. Lumaban ka kuma. Diyak kaya tamapukaw ka. Diyak lakad di kabaalan. Pangaasim ko mata lumaban ka, Albert. Di nagpanawan. Diyak ka mo noon niya ti aramid. Kiti ka nito ang mapukaw ka. Isa pang naasim ko ma. Lumaban ka. Delikado da ito'y Panyero. Sigurado nga wala ni Caridad. Numadano na dito ospital ni Laika. Nang runa numamuan na pinalubusak ang napanitayan ni Albert. Apay ngamin, Panyero. Kawawag launay ni Simang. Nadlaw da Caridad ken misti tikawan ni Laika ije balay. Isungawan na aramidan ni Simang no di tinagpudno arimwar ni Laika. Gapot madanagan kini Albert. Anya. Delikado da ito'y. Kasaritam ni Laika, Panyero. Pagparangan tayo adi na pa'y nakita ni Albert. Sakton ti makamo kini Caridad no sumangpet da kini misti dito'y. O sige, Panyero. Aramidak da ita. Agyaman ak Panyero. Laglagi pem. Uray anya ti mapaspasamak. Sana rumbang aklonan ni Laika pinalubusak anapan ni tayan ni Albert. Iti kasta, maliklikan ti dakdakkel a parikot. Ken saan metla rumbang amamuan ni misti dar aramidan ita ni Laika. Iti kasta, saan agumuraken ka ni misti. Anak turad kan napuskol tiro pa day jay ababaw nan tita Caridad. Misty. Agaluwad day jay apaman amakitak ija ospital. Talagang isagunot ko. Di nakmat siguro mapapasol, tita. Saan, Misty? Nga mabalin ka di. Di kumapay pa nagmanehom ti into naram. Das ka na makasublita pa ija ospital. Ang mga nuan nyakid di ti mapasamak ka data. No kastakit din nga agpungpungtod ka. Baaya ti pa nagmaneho. Siya kung tagpakpakasikan ka, balasan ko. Iti kasta, saan naman na yun ang tiparikot? Sir Fausto. Saan arumbang amaamuan ni Caridad ang naggapukan itayan ni Albert? Saan mo't arumbang amaamuan ni Misty na ito'y? Di pa nang tultulong ko ka. Iti ababa sarita. Saan arumbang amaamuan dati ka dampay laang dito'y? Sir, lading itek. Ngamaawan anyaman na kanyak nga uray anya ti aramidan da. Anya, iha. Isu nga inawis ka pala dito'y unag tilugan ko. Tapno makasarita ka na ibag. Pangasim ko matadumag ka. Saan kumanatangkan ti ulom? Iti kasta, maliklikan tinakarkaro pa'y aparikot. Ipangagnak ko ma, Laika. Lading itek, Sir Fausto. Anyat kat mo sa wen. Kaya't ko ang makasarita ni Senyora. Takid daw kan kuha na ano mabalin. Bantayak kumamot ni Albert dito ospital. Iya. Laika, amom ka diti mabalin nga ibunga day ta aplanom. Sandak mat siguro ang mapabasol, sir. Kayan ayat ko ti agngangabit ka ni patay. Kaya't ko nga dak iti sibay na. Tapno uray anyaman ti mapasamag kan kuha na. At may pariknak nga ay ayat at unay. Laika,
Iso ala dingitag, Sir Fausto. Ngam nakaikadang akon. Jack samiran nga urayan niya pa'y ti aramidan kanyak ni Senyora. Makamuditan. Basta agpakita akan kwa na. Kat kidawag, abantayak kumamat ni Albert. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan ka na aglibak, Amado? Amok na adda dito'y nilay ka. Anya ka magtan karidad. Mamati ka kumamat kanyak. Awan dito'y nilay ka. Awan nilay ka, ijay balaya. Sigun ka ni Simangka. Di na nalapdan api manawa. Apaman ang naamuan na, anayakaran dito'y ni Albert. Siya konti mangibagbagakan ka. Jack nakita dito'y nilay ka. Noam mo kakasta ti plano nilay ka. Saan ka kumana di nagulit ang nagawid nga ginana? Saan mo kumaanamuan nga awan ijay nilay ka? Amado. Patyan na kuma, karidad. Nubilang lang. Ang mga makatulong ni Laika, tapno sumaya at ti kondisyon ni Albert. Anya ti kayat mo asawan. Karidad, kaayan ayat ni Albert nga anak ta ni Laika. Kadagiti gundaway akas ita. Panagkunak. Kasapulan ni Albert iti sibay na ti kaayan ayat na. Anya? Sapay kumatadi ka agpungtot, karidad. Ket no bilang tao may agpakitang agpaiso dito ospital ni Laika. Sapay kumata maawatam ti sitwasyon. Takas itimbagakon. Para iti anak tati amin. At dan pakaamo ni Amado. Ngamlaglagi pamlay ka. Di mo dakdakamatan iti uray asino man kadakaridad na nagapukan iti ayan ni Albert. Ha? Tano saan? Ni Amado ti madaksan. Uwan, Sir Fausto. Kinurayan niya ti mapaspasamak. Sana rumbang asong batam ni karidad. Laglagi pa yung maiso ti ina. Ket uray pa'y nukunam akaayan ayat mo ni Albert. At dalata ka ni karidad ti amin akarbangan. Uwan, sir. Kanunaan ti amin. Liklikam ni Misty nga anak ko. Amumon no niya ti kabalan nga aramidan ni Misty. Diya kayat nga garamid manan iti anyaman apakaibabainan dito ospital. Laglagi pag ti amin ngayon bagayo, Sir Fausto. Kat agyaman ak ititulong nyo. Aganad ka, balasan ko. Agyaman ak, sir. Iha, inarakop nakmatan balasan ko. Kaya't ko lang ti agyaman, Sir Fausto. Agyaman ak unay kitulong nyo. Agpada kayo ka ni Senyor Amado anasingpet. Awan anyaman na balasan ko. Alan, dumsakan dito ilugan ko. Mapankan dito ospital. Sumaruno akmet laang. Tapno sana nakadkadlaw ada tagayam tinag. Naimbag man kay may kamatlaang dito Dan. Among matadyak mapagkid ka ti kayat mo, Misty. Dan, Kumusta ni Albert? Ada ka nin development iti kasasaan na? awan pa'y. Isupay lang ang tika sa sana. Ngamsapay lang kumata makalasat matlaang itipaggan. Diyak kaya't amatay ni Albert. Amok day ta. Dan, Ngam no bilang lang. Adak lang dito'y, Misty. Laglagi pam day ta. aday ta kamanan. Umay kaman kiti. Pumanaw tapay lang dito ospital. Kuyugan nakpay lang, Dan. Aging gayta.
Jak pa'y lamalipatan tinakuna kanyak ni Amado. Makatulong ka no. Senyora. Pasensya kayo no adaak, senyora. Jak lang amin malapdan tiriknak. Awan ti daka sa panggap ko, senyora. Kaya't ko lang kumabantayan ni Albert nung mabalin. Anya ko matikar bengam amang bantay kan kuana. Agpapakaasiak, senyora. Pangaasiyo ko ba? Pumanaw ka pa'y laang ditoy, Laika. Nalawag mat nga tatimbagakan ka. Pumanaw ka pa'y laang itisang wanak. Ang mga nuan nyakit diti maaramit ko kan ka. Madanagan ak panyero. Basta agalerto ka laang panyero. Iti kasta. Malapdan tano bilang addaman dakas sa mapasamak. Uwan panyero. Sapay la kumatasan nga garami diti may kaniwas ni Caridad. Panyero. Sapay la kumata di natangran ni Laika taka Asimert. Nudangran na ni Laika. Makamuditan panyero. Gamsyak ti umuna amang lapad kan kuana. Panyero, di nakmat siguro mapabasol. Jak itulok adangran na ni Laika. Apay ati ito'y tinapananta, Misty. Di mo ko na nga ginom ka. Podno adandanin sumip nga. Ngam panagkunam ka di, kat makatulong ka, no aginom ka. Kaya't ko ang mailiwliwag ti dudukot ko. Ti amin apang panunutag. Iso akayat ko niya ginom. Misty? Kan may isang. Ada ka mat saan ka di? Imposible man abay-bay anak. Iso apang nga asim tadi naklapdandan. Talaga akayat ko ti aginom. Baron no uray kas-kasano. Kat makalipatak iti uray apang kanito lang. Naimbag tadi mo pinagsasawa ni Laika, itay inasitgan na ka. Amado. Kasta ti kasayaatan, Caridad. Pagkalma ka. Saan na makatulong ti panagpungtot mo, ita ka nito. Agnangabit kan patay ti anak ta. Ket masigurado ka saan na makatulong, no pagaryem ti pungtot mo iti padam a tao. Amado. Caridad. Apay ang napasamak ka ni Albert ti kastoy. Jak masungbatan day ta, Caridad. Jak amuno anya ti makagapo. Jak kaya tama pukaw ti anak ta, Amado. Jak kabaulan. Uray siya. Jak lakit di kabaulan no mapukaw ni Albert. Isungarod nga raramidak ti amin. Amado. Gamnas ka nga kararagta. Awanan ti sa bali pa ay makatulong iti anak ta ita. No saan natin kamarswa. Iso asaan na rumbang nga umibatakan kwa na. Talaga ka di adesidido ka nga agtalay na dito ospital, iha. Uwan, sir. O mga numarigatan ka, balasan ko. Nang runa kat adda ka lang dito labi. Saan ka mo't abakasidag iti ayan damado. Tamumutan. O mga nuanya ti aramidan ni Caridad. Uray pa agtali na adaklang itirwar ti ospital. Kabaalak, sir. Anyan. Una yan na nagtanok ka, Laika. Sir. Talaga nakasagana ka ngagsakripisyo para lang ka ni Albert. Ay ayatak ni Albert, Sir Fausto.
Iso asaan aron ba nga paybayak? Kat pakawanandak ko ma. Apay iha. Anya ti makagapo. Apay ngagkid daw ka kanyak iti pamakawan. Amok namin nga dan saritaan nyo kani Senyor Amado. Maipapan kada senyorita Misty. Shh! Di ka nagsakupay, balasan ko. Pangasib. Sir, Ti kapatgan itakat ni Albert. Isodyak kaya't ngagsao ka pa iti anyaman anam na maag. Ang makapasakit matlagan ka. agyaman na, sir. Talaga akas ka ni Senyor Amado. Nasingpat kayo man. Diyakon mas daaw no apay anasingad kayo adwa. Taagpada kayo ngamin anasingpat. Nabartakan, Misty. Saan pa yan? Hindi na pagdanagan. Ang mga numasobra am taginom. Saan? Danag mo na yan. Palpalagipan ka laang, Misty. Saan arumbang ang makaaramid ka iti nakarkarukit din apagparikotam? Hindi takati kayat ko kanta. Ada ka akalayon. Amang palpalagip kanya. Misty, Among dan. May mayat ko ma. Nasikalaangan ni Albert. ha? Siguro. Hindi ako pala sa parikot. Nasika ni Albert. Anya. Amin. Kanayon nga isakit na. Kanayon nga dakay tisibay ko. Kangrunan ni ti amin. Patpat ka na po na eh. Ha? Ngam anyan. Tasaan matasika ni Albert. Ganda ita. Ti makapaladingit. Adalo man tirabi Albert. Nga magingga ita. Awan pa'y lahang tinapintas nga impadamag ti doktor. Maipapan iti kasasaad mo, anak ko. Agingga ita. Demi pa'y laam mo, no anya ti pagbanagam. Nang runa kanyak nga inam. Siyak ti kang runaan nga apektado. Iti kasasaad mo. Albert, anak ko. Sapay la ko mata makapuot kamatan. Pangaasim ko ma, anak ko. Senyora, Anya ti aram itam dito kaya. pakawanandak ko ma, senyora. Amang ano kaya ti aginana? Tamang ano adakit di magdaka sa mapasamak kada kayo. Awan bibiyang mo kanya, Laika. Pumanaw ka dito, oy. Nagasugan ni Albert. Kartingam, Laika. Agayab kay ti doktor. Kartingam. Ibagam ang nagsublin ti puot ni Albert. Darasam! Awan, senyora. Matungpan. Albert, iho. Makapuot ka din, ha? Albert, agasog ka kumamanan, anak ko. Pangasim. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya tinapasama kay Jeuna, Laika. Sir, nagasugan ni Albert. Anya, Day tati agpaiso. Isa binili na kadagos ni senyora nga agayab iti doktor. sapay la ko mata makapuotan ni Albert. Uwan nga ron, Sir Fausto. Kasta mo tikid-kid daw iti na marso ha. Ala, urayan ta mataming dagiti doktor ni Albert. Bareng agsubling agpaiso ti puot na. Nakaturog manen ni Albert, Caridad. Nga
ngam nagasok itayon, amado. Masiguradok na ita. Saan lang asyak tinakangag iti panagasog ti anak ta. At day dito'y nilay ka. Karidad. Uray damagam nilay ka. Wen, mamati akan ka, Karidad. Mamati Amado. Nalabit ang nakatulong ti kada ni Laika. Iso ang nagasog ni Albert. Ha? Oh. Apay, Karidad. Malagip ko ngamin. Papapanawag itay dito'y nilay ka. Idinagasok ni Albert. Anya. Apay ang nagsanaay ka itinaunag. Saan ka kumagumulgura? Ngam nalabit akayat ni Albert. Ngay sakit ni Laika kontra kan ka. Itay papapanawang. Anya. Pudno nga awan ti puot ni Albert. Ngam makangag kan makarik na ti anak ta. Amangan no narik na ti araramidam itay kay ni Laika. Amado. Dahil ti kayat ko nga ipaamiris kan ka, Karidad. Kas itinakon-akon, sana kasapulan ita ni Albert ti panaggiginura. Ti kasapulan na ita, kat panangisakit, kan panangipatag. Panangasikaso. Katamo katakal ti maitulong ni Laika iti anak ta. Iso apang nga asim ko, Karidad. Liklikan pa ilang aguraan ni Laika para kini Albert nga anak ta. Awanan, Misty. Agpadatan ang nabartag. Okay lang, Dan. Ngam kasano ngayon nga agsubli tayo di ospital. Alangan nga agpakita ka kada doon, Amado. Kanto niya Karidad ang nabartag. Hindi ako nagsubli sa hospital. Inton bigaton. Basta ka di. Wanda, iso nga ganang takit niya. Ipapaslan. Sikat yung maka mo, Misty. Ngayon ko di makalipat. Nga oray apag kanito lang. Kunak lang arudan. Iso nga ipapasta tiya aginom. Agrang sakta. Tapno may liwliwag ko ti marikrik na. Anya ti madamag, Panyero. Kinasarita ko ni Karidad. Imbaga kon kenkwana akasayaatan no di nalapdan ni Laika nga umasidag kini Albert. Panyero. Barang no makamiris, kat dinan paritan pa ni Laika nga umasidag itayan ni Albert. Sapay la ko mga rod, Panyero. Ngamin, masya na kun iti anak ko. Panyero. Jak makapanaw. Gaputa jak matlang amo. Noon niya ti pagbanagan ti kaadanan ditoy. Kasi matno bilang laeng. Panyero, di kagdanag. Siyak ti makamo kini Laika. Panyero. Kasayatan no agawit kamatan. Amangan no dumlaw ni Misty. Amumatan ni Misty. No adda di na kayat. Sigurado nga agaramid dayjay itiriribo. Misty, okay ka kadilaan? Misty, okay ka kadilaan? Misty, ay, talaga nakatorogan ni Misty. Ado nga min tinainom na kaya. Kasano, di naman nga min kaya tipanaway tayo. Amang ano makaungat ni Don Fausto no idiretso ka dyan balaydan ni Misty. Iso pa nagkunak. Kasayatan siguro no iyawid ko pa ilahin. When no saan?
Mapan kami langan iti balay nga inabangan na. Kabalam ka diya talaga ti agtalin na lang dito malasang ko. Sana kapag danagan, sir. Nairwa makitirigat. Kabailak ditoy. Laika, malasang ko. Saan nakamaan ano ditoy, sir? Nonyat ko na. Ibatik tilugan ko. Paijay kalagan nga ginana. Anya? Ay, saan, sir? Nakababain. Pangasim malasang ko. Uray babaan man lang iti kasta nga aramida kat makatulong akan ka. Ha? Pangasim tadi mo pagkadkadan ti singasing ko. Kasano nga makaawid kayo? No kasta nga ibati yung matito'y tilugan nyo. Ado ti taksi. Tinapatag kanya kita. Adamat paginanaam. Amok ngamin asan abasta umanugot ni Caridad nga daka iti silid nga ayan ni Albert. Sir? Marigatan ka no daka lang ditoy. Iswa kasayatan ang tinapanunot ko. Kat pangasim, tadi na kumapagkadkadan. Parbangonen, Caridad. Talaga ka di nga wanti plano mamaturog. Sa anak matlaang ang makaturog, amado. Caridad. Kaya't ko abang bantayan laang ti anak ta. Nga mamangan niya ti mapasamakan ka. Namin anon nga imbagakan ka dayta, sana ya. At dapay mo't may sa akama dito'y pribado asilid nga yan ti anak ta. Apay no agi na nakamart. Oh, agsangit ka manan. Madandanagan akpay lang amin. Nga uray no nagasugan ni Albert, amado. Caridad. Amgak nga ang mga noan niya ti mapasamakan ko, ana. Diyak kaya ta mapukaw ta, ti anak ta. Saan ta mapukaw ni Albert? Basta saan ta nga umibat iti Diyos, Caridad. Amo, di nabaybayan ni Albert. Apaya dito hikayan ko? Adaak dito'y balay nga inabangag. Nukas na. Dito'y gayam tinagdiretsyon mi kanidan itirabi. Diyakon ang tado tinainom ko. Ayan nga kanidan. Adda tao di ta kusina. Amangan no adda di tanidan. Talaga gaya madi ka nagawid, Laika. Pasensya kayon, senyor. Ngamkas itinakunakon. Diyak kaya ti umadayo diti ospital. Nagturugam nga ron. Iitilugan ni Sir Fausto. Anya? Kat no nagawid ni Fausto iti parbangon. Di na inaramat tilugan na, senyor. Imbati na iti parking lot. Aga kanyak titulbat. Ha? Diyak ko maumanugot idi ko na nakasayaatan no ijay ti paginanaak. Ngam, diyak ko nagkadkad. Tahusto ti ko na masapol ko mattiin na. Senyor, kumusta ni Albert? Laika, di matimbaga akon ken ka. Tito, tiyawag mo kanyak. Ha? Agam sana balen. Amo ka madanagan ka. Kung nati doktor, medyo nasayatan. Napinta sa senyalis ti panagasog na idirabii. Dakal tinamnaman na malasatan nan ti paggad. Diyos ko, agyaman hak. Kat sapay la kumatag diretsyon dayta. Tapno mapuna sa ti panagdandanag tayo. Sapay la kuma, senyor. Antay tagaya man ni Sima nga may mamalon. Ing kasabtanan, natulungam ka dagiti imat na.
Laika, amom ka di ang nagdandanagakan ka. Nana, Diyak nakaturog Apolos, balasang ko. Iso nga iti mawag ni senyor nga agluto ak iti ibalon ko dito ospital. Nagtignayak adagos. Iso anasapa ak anakasangpet ditoy. pasensya ka, Nana Simang. Maawatan ka balasang ko. Taos tumatjay ko nam. Kaayan-ayat mo ni Albert. Kat kayat mo amamuan adagos. Noan yati ka sa saan na. Nana, Kinapudno na. Nadlaw ko anak kapungtot ni senyora idinagawid idikalman. Nangruna kat naamuan na arimwar ka. Naimbaglakit din. Tawan gayam tidakas nga inaramid na kan ka. Kunat mo importante kan katika sa saan ni Albert. Ngam napatpatagayam ti panagbarbartag mo. Papa, imbagak maten. Kaya't ko lang ang kimakailuliwang. Misty, Uray asino mat siguro. Saan ka di, Papa? mala. Saan ta napagsaritaan ti di mo panagawin idirabi? Anya ti plano mita? Agsagana akon. Kaya't ko ti agsubli ija ospital. Kasarita ka man yan, Caridad. may papanitian niya, Amado. Iti kasasahad ni Albert nga anak ta. Patya ka makatulong kini Albert. No kanayon nga day ti sibay na ita ti ayayaten na. Anya, Amok nga agkad-kad ka. Tas sipod pa'y idi. Di mon kayat nilay ka. Napudot ti daram kan kuana. Ngam kasanon, no iso ti makatulong iti nadaras a panagimbag ni Albert. Jack amo. Jack amo no anya ti sarita. Caridad, punasan pa'y laeng ti gura di tapusong. Umanugot ka kuman iti singhasing ko. Di mo ka di kayat, amay daras ti panagimbag? Wano pa nag-recover ni Albert? Maaglaang ti ina. Asaan ang mangayat iti kasta, Amado. Caridad, Nga mabalin ka di. Di nakapuraan. Jakpay kayat apanunutan ti may papan iti dayta ang panag. Baybayan nagpay laang diti ayan ni Albert. Jak kayat nga anda ti sabali amang bantay kan kuana. Ti kayat ko ita. Siyak pay laang ti mga sikaso iti anak ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Naimbag mo ta di mon kinarinig kyar ni Papam. Yak kayat mo matidog ti salitaan. Kang runaan ajak kayat ang mailuyo sa itirik na. Iso nga ka gumaak alinapdan ti bagi. Misty? Kasi kan tinagko na kanyak dan. Saan arumbang ang makadlaw ni Papa? Ano mapasamak dita? Masayang ti amin anarugyakon. Gusto na ita. Kahit sa dino nga ro din tayan mo ita. Agrubrubwat akon, tamapanak ija ospital. Alang nga ro din. Awagan naklangan, no da pa kasapulam kanyak. Nasken ang mapanak iji opisina. Kasayaatan, tapno awan timako na ti ama. Wan nga rod. Sige nga ro din, Misty. Agin nawag talata. Naimbag tardakan, Panyero. Talaga nga inunak dito ospital ni Misty. Jack kaya't namamuan na nga imparamat ko apaginanaan nilay katilugan ko. Dakal agulo no maamuan ni Misty dayta. San lagulo Panyero. Sigurado nga agatap dayjay. Nasa umon. Kat kumusta ni Albert? Medyo ada si mayatan ti kasasaad na ako na ti doktor. Good news nga rod no kasta. Nakunamon, Panyero. Kat sapay la kuma.
ta makarecover adagos ti anak ko. Nanamakmat day ta, Panyero. Diyak kaya ta masakitan ni Laika. Panyero, kasanon ni Misty? Diyak pa'y lapanunutan ti may papan ka ni Misty. Diyak kaya ta madagdagan ti parekot ko. Ti kayat ko ang mapasamak ita, kat masiguradok nga umuna ti talged ni Laika. Kat mapasamak lang na ita. Nagasawa danton ka ni Albert. Madlaw apulos nga awan inanayo. Ang mga doan yakit di ti mapasamak kada kayo. Sima, saan apan nakibiyang, senyora? Ngam panagkunak, saan ang magustuhan ni Senyorito Albert ti kasta kasasaad yu ita? Ha, apay no yinanayo biit. Sana bale, tadaak mo't ita ditoy. At damot ti may sapay akama dito'y pribado asilid nga ayan ni Senyorito Albert. Agina na kayo kumapay. Diyak matla makaturog si Mang. Senyora, Di mo ngamin maawatan tiriknak. Tadi mo mat napadasan, dinaadaan iti anak. ha, Iso abay-bayan na kon ditoy. Di kagdanag. Kabaulak da itoy, si Mang. Dito'y gayam tinapanay niyo, Papa. O hindi ha. Inawagan nak ni Amado, tada nagsaritaan mi maipapan iti negosyo. Ha? Negosyo? Mapanunot pa ilaang ni Tito Amado ti may papan iti negosyo? Idinto taag nga ngabit ken ni patay ni Albert? Iha, kinid daw ni Amado ano mapalin. Siya pa lang ti mga sikaso iti saan ana sikaso ni Albert. Ha? No kastan? Mapan kayo mat iti dayjay alugar? No kasapulan. Agam no ita. Saan pa'y laeng tawan pa'y matawag dagiti masaknan nga empleyado ni Amado iti dayjay a lugar. Papa. Ti awanan bain a babae? Anya aramiden na dito eh. Misty, di ka kumagaramid iti may kaniwas ditoy. May bayam latan ti babao ng Amado. Di mo latan di kaskaso. Nagpuskal tiro paday taanay ka. Bay-bay amon kunakman. Saan tayo kuman anayunan pa iti parikot ti pamilya ni Albert. Diyak kaya ta sina ni Laika. Amangan niya ti mapasamak. senyor, Simang pata ni Misty. Amumatan ti ugali ni Misty. Amangan niya manan ti aramidan na. Diyak kaya't nga dasan anasayata mapasamak kita. adamot kit di dito'y ni Sir Fausto. Di namot siguro itulok nga agaramid iti maikaniwas ni Senyorita Misty, senyor. Ure pa adan ni Fausto. Basta diyak kaya ta sinaam ni Laika. Narigaten. Sige, senyor. Matungpal. Albert, anak ko. Apay ngaya. Nagasog ka an itirabi eh. Ngam apay adi ka matla makapuutan. Anya ka di talaga ti kayat mo nga aramidak. Tapno makapuot ka, anak ko. Isuuro na ko, ma. Saan ang mapunas ti panagdanak ko? Aging ka saan ka ang makapuot? Iso apang asim ko mata makapuot kan. Yamin, talaga ang madanaganak, anak ko. Diyak magustuhan na iti ang mapaspasamak. Diyak lakit di makaid na. Iso apang asim, anak ko, talumaban ka kuma. Pagpagpakaasiak, Albert.
maawat akon. No ape akinid daw mo nga umayak dito ospital, Misty. Dan, Masaron ka. Gapot adda dito nilay ka. Gusto ka ni? jak malapdan ti bagit. Talaga akayat ko nga isagunot nilay ka. Ngam jak maaranid. Gapota sigurado asyak tiyag parang adakas. Naimpagta na panunot mo dayta, Misty. Laglagi pa. Adda dito iti amam. Dayta nga rudkat. Ngam saan nga sigurado nilay ka. Tano maikanak iti gundang. Talagang aramidak latati kayat ko. Dayta ti Dimor Aramidan, Misty. Ha? Apay? Sigurado asikat ipagbalatikan ti amin. Ha? Ika gumamalabdam ti bagay, Misty. Iti kasta, saan ka nga agparang akontrabida? Naimbag ta din nagpinilit ni Senyora nga agawi doon, nana si Ma'am. Saan mat? Balasang ko. Naimbag lakit din. Kan maysa, bilin ni Senyor, anas kan abantayan ka. Ha? Amken ngamin ni Senyor, nga ang mga no anyakit di ti aramidan kan ni Misty. Kan oray siyak balasang ko. Jak itulok, amay kan iti gundaway ni Misty. Agyaman nakiti panangisakit mo kanya, nana si Ma'am. Awan ti rumbang apagyamanam, balasang ko. Aramidak ti kastoy, tasaan kan asabsabali kanya. Karidad, mangan kan. Saan ang amabisina, amado? Kaya't mo ka di apapasan ti bagim? Amado. Panagkunam ka di kat maragsakan ni Albert iti kastangar aramidem. Kasanon no agsakit ka? Kat isuntumot ti panagsubli ti puot ni Albert. Iso asalwadam ti salunat mo. Tapno maragsakan ni Albert, apaman nga agsubli ti puot na. Kinid daw ni Ma'am Misty tiyo umay ko ditoy, sir. Iso pasinsyaan dak lakuman. Sigurado nga agsapsapol iti kasin naranay na ni Misty. Iso kinid daw na ti kaadam. Sir? Maragsakan akmat. Takanayon nga da ka amang sarsaranay ken kuanatan. Aramidag lang di trabaho, sir. Don. Jakmat kahit nga dama ko na kanyak ni Ma'am Misty. Narigatan. Pagyamanak day tadan. Agyaman akmat maawatan dak, sir. Kat ulit agkid daw iti pamakawan. Gapot a pinanawak ti opisina. Kat imayak dito ospital. Laika. Albert, nakapuot ka na. Saan ka mapali na panawan? Albert, agyaman na kiti Diyos. Di ka nagsangit. Saan amapukaw kan ka? Agyaman na, Albert. Agyaman na. Agyaman na. Laika balasang ko. Agriin ka. Si Ma'am. Ay, nairidap mo ditoy. Katne, agsangsangit ka. Nana, naitagtagainap ko ni Albert. Ha? Nakapuot kampay idin ni Albert. Kat ko na adinak mabalin a panawan. Anya? Day tati agpaiso, Nana. Naitagtagainap ko ni Albert. Agyaman at tanangan kamudlaangan nga uray kaskasano, Karidad. Napanunod ko nga min a husto ka, amado.
Saan arumbang abaybay akti sa lunat ko? Saan akayat ni Albert di kasta? Agyaman at naka-amiris ka matlaan. Kat husto ka. Ni Albert di kapatgan ita. Nasken ang makarecover, tapno agsubli ti sigod a kinaragsak ti pamilya tayo. Caridad, Diyak kayat ang mapukaw ni Albert. Ti kakaiso na nga anak ta. Iso na panunot ko arumbang langarod nga agbalinak matapatas kan kuana. ha? Anya ti kayat mo asawan? Aklo nag-adyak magustuhan da iti a desisyon ko. Ngampara iti anak ta. Naska natil mo ti amin. Nang roon na ti pride ko. Anya ti kayat mo asawan, Caridad? Mabalin ka di nga ilawlawag mo? Oh, Caridad. Kit-kita umatlatan ni Albert. Anya ti kayat mo asawan, kunhak? Nakaikadeng akon amado. Umanugot akon iti kayat mo. Caridad? Mabalin ka di nga ilawlawag mo kanyak, no anya ti kayat mo asawan? Umanugot akon nga si kaswan ni Laika ni Albert. Anya? Para iti anak ta. Sige. Nawayan ni Laika asumrak dito isilid nga ayan ni Albert. Kat asikaswan na ti anak ta. Umanugot akon, amado. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan la tama punas iti isip ko tinaitagtagainap ko, Nana Sima? Laika, balasang ko. Malagi po ngamin tinaybaga kanyak ididay di inak. Nga anya? So nga ni kano iti kinapudno, ti kay papanan ti tagtagainap. Balasang ko. Amkak nga mga noanyakit iti mapasamak ka ni Albert, Nana Simang. Mga nukas iti day di inak. Kat mapukaw kumatan ti ay-ayatrak. Anya? Day ti pagdandanagak. Diyak lakit di kabailan no mapukaw ko ni Albert. Agpaiso ka di day tangay bagham, Panyero. Uwan, Panyero. Iso nga rod maragsak na. Ang mga no dayto yung tipangrugyan, tipudpud no apa nagbaliw ni Caridad. Panyero. Pabor daytoy para kinilay ka. Maragsak anak, para kanilay ka. Iso nga rod asikatiin mo na anang ipakamwak iti amin, Panyero. Bukas na, di napayam mo. Saan pa'y? Ngam ipakaamukon kan kuana. Tamok ang magagaran ang mga sikaso kini Albert ni Laika. Aguray ka. Apay akakuyog ni Tito Amado day siya'y alay ka asimrak iti pribado asilad ni Albert dito hospital. Sabalin sa daytoyan. Amangan matnoan niyan ti mapaspasamak. Naskan asalon mak adagos ida. Diyak langit di kayat daytoy ang makikita ida. Misty, Oh, Dan, napnapa naman. Kunak adito'y kalaang abay ko. pasensya kan. Nagsarsarita kami lang ko ni Papam. Kasta ka di? O sige nga ron. Mabit lang nga. Lang, Misty. Saan ka pa'y mapan itisilid ni Albert? Anya? Apay kit di na saan? Nakitang akakuyog ni Tito Amado asimrek iti silad day tsa alay ka. Iso akayat ko amaamuan. Noan niya ti kayat asawan kinakitak. Kinapod no na, nasiputan kamot ka. Nadlaw ko ang nagbali o adagos tilangam. Iso ngay nasitgan ka. Dan, Misty, saan aday ito iti umno akan ito? Amang ano di mo malapdan ti bagim, no anyaman ti maduktalam. Dan,
Agtalag ka kumakanyak. Katsyak ti denggam. Kasayaatan no pumanaw tapay lang dito ospital. Tapno makapagkalma ka. Umay kan, misti. Sumurot ka kanya. Imanugot ak iti kastoy a sistema para iti anak ko, Laika. Saan kat akayat asawon dayta? Anaklon kan, kas kaayan ayat ni Albert. Senyora, Di mo ko mapanunutan anaklon kan. Tapara kanyak. May sakalat ta ababaunan. Kat agtalinaud ka ababaunan. Taday tamat at talaga ti kaimudingam. Bantayam ti anak ko. Asikaswam. Sika ti agpaay akatulungan ti personal nurse na. Ngem iti kanito nga dadakas ang mapasama kanikwana. O kalbuat ka kanyak. Uwan, senyora. Maawata. Nasayaan no kasta. Agawid akpay takayat ko ti akinana. Katandaanam ko matiin bagakan ka. Iti kanito nga dadakas ang mapasama ka ni Albert. Akalwat ka kanya. Mamati ka naragsak kaitan, balasang ko. Sir Fausto, Napadas kumot ngamin ti mapaspasaram ita. Amo, no kasano ti kinaragsak ti Rigna, numapatgan ti kalikagom mo. Nagruna pa no para iti ayayatan. Sapay la kumatag sublin ti puot ni Albert. dayta ti kanayon nga ikarkararag ko, Sir Fausto. Dayto iti may bagakkan kabalasang ko. No daman masapul mo, pamagbaga wano urean niya. Di kagbain nga umasidagkan niya. Ha? Si dada anak at tumulong kan ka. Isaganaan nak iti pagsukatak si mga. Kayat ko ti agdikos. Matumpal, senyora. Amok, naragsak kamat. Gapo iti nagbalin a desisyon ko. Senyora? Amok, nga da kanila ikat ti simpatyam. Senyora, amo yumet ajakon imbilang asabsabali kanyak nilay ka. Saan da kumamot asidiran no bilang isakit ko? Katagyaman ak, senyora. Tainig kanyo iti gundaway nilay ka ang mga sikaso kan ni Senyorito Albert. Para iti anak ko, iso nga inaramid ko ti kasyaya. Ngamsahan akayat sa wanday jay an aklon kon ti kaadda ti relasyon da kan ni Albert. Tay ti huray ka naman. Diyak umanugot akas kan kwa na laang ang babaunan. Ti ayatan, ti kakaisuna nga anak ko. Dan, diyak maawatan noan niya ti mapaspasamat. Misty? Ibagaman kanya. Adda ka di amom iti mapaspasamak ijay ospital? Anyo ti kayat mo asawan? Kalaat ngayon panaw nak ijay, idi surutak kumadat Tito Amado. Iso nga aklo naman kanyak ita. Noan niya ti amom? Imbagak matenken ka. Diyak la kayat apa iluyos ka itirik na. Saan ngamin ang mabalin ang makaaramid ka itisan ang maiparbang? Ang mga numadadaal ti diskartim. Iso nga kagumaan ka nga inawis apim manaw ijay. Ilik-lik-lik ka iti posible ang mabalin ang mapasamak. Ngam kayat ko ang maamuan. Noan niya ti mapaspasamak. Iso ano talaga nga isakit na? Mabalin ka di nga amuam noan niya ti agpayso? Ha? Kayat ko nga amuam no apay akinakuyog ni Tito Amado da ijay ababaonan. Asimrak iti silad nga ayan ni Albert. Matungpal, Misty. Basta agtalinaid ka dito opisina. Tapno din tukit di agbalaw ni Sir Fausto.
Tapno ipulang kumanitakan ito tibulod ko abiyag. Nakasagana aklay ka. Kat balunag kiti sa di naman apapanag ti panagayat mo kanya. Aging kayta. Kasla agal alang mukan pailaang itilapayag ko. Day di naudi asina o kanyak ni Albert. Sakbay anapan iti day di alugar. Diyak na panunot adagos ti kayat na asawan. Kaslakit din nagpakada kanyak ni Albert. Kaslakit din ko na apanawan lakon. Gaya, madisgrasya iti ipapan na iti dayjay alugar. Makapalading ita talaga. Kasla na ulit lang ang tinapasamak iti daydinana. Kasla maulit manan tinagpaiduma asaam anarik na kidi. No saan kiti amalasatan ni Albert ti kasasaad na ita. Albert, amok amang mga ginahan. Pangasim ta din ako mapanawan. Amom, manugutan ni Senyora Caridad abantayan ka. Bayat ti kadam ditoy. Iso asapay na kumata din pampanawan. Diyak lakit di ka bailan o di ka makalasan. Sigurado nga aglading itak itinakana. Kanya jay ko naman si Man. Madanaganak, senyor. Nangruna kat agmaymaysan nilay ka ija ospital, amang bambantay kan ni Senyorito Albert. Ha? Kasanon no agsubli ijay ni Senyorita Misty. Kat madanon na nilay ka iti siled ni Senyorito. Di kagdanhag si Man. Aday jay ni Panyero Fausto. Ha? Saan nga itulok ni Panyero Fausto? Nga garamid iti may kaniwas ni Misty. Kinasaritak ni Panyero. Ano mabalin kat agtalinagid pa'y lang ijay. Tapno malapdan na ni Misty no bilang lang. Iso adi kagdanag. Sapay la ko mga rod. Tasaan nga garamid iti may kaniwas ni Senyorita Misty. Kano ba pasamak ti kasta? Kaasimot nilay ka. Madanagan akmet para itigayam ko, sir. Iso atangay adda ni Ma'am Misty ija opisina. Kit awan met unay tas asikasuhan. Imayak manan, sir. Ay, kasimot nga agpaiso ni Albert. Naimbag nga ron tadda nilay ka amangas asikaso ken kuana. Naimbag nga rod. Tay manugoten ni Caridad. Anilay ka akayan ayat ni Albert ti mga sikaso kon kuana, Dan. Kastagayam, sir. Kit da kayo, sir. Ada kayo pa'y madlang dito eh. Urayak nga agsubli dito'y da Panyero Amado. Ada pa'y nga minasken a pagsaritaan mi. Kastagayan. Tangay na amuha kung ti kasasaad ni Albert. Agpakada nga roden, sir. Agsubliak madlang iti opisina. Tama nga nuklaat nga dapakasapulan kanyak ni Ma'am Misty. Sige lang, Dan. Sikan ti makaamo ang mga lalay iti anak ko. Kastagayam tinapasamak. Inka gumaak nga inam mo ti amin. Kaskid daw mo, Misty. Diyak magustuhan day taan ang waktan. Ngamin, malamlamangan na kunday jay ababonan. Misty? No awan la ko maijay ospital ni Papa. Talaga mapanak ijay ita. Kat makaamon noan niya ti mapasamak. Anya? Talaga ngamin adyak magustuhan day taan na idlanan kanyak. Agasam, pinalubusan ni Tita Caridad dayjay ababaonan ang mga sikasokin ni Albert. Di mo't amomon nga dan relasyon da Albert ken Laika? Pudno, ngam ingkari kanyak ni Tita Caridad, alapdan na daytang ang relasyon da. Misty? Ngam apay ngay ita. Arum-rumwarmatan akas la umanugot kit din ni Tita Caridad iti relasyon dalay ka ken Albert.
saan ka nga agpong tutlatan? Amang ano damot plano ti ina ni Albert? Noan niya man ti plano na. Rumbang kuma amaamwak. Kat day tatidok tayak ita. Naskan amaamwak noan niya ti plano ni Tita Caridad. Ha? Rumbang kuma nga inyo man na kanyak ni mo na. Sakbay anag desisyon. Amo na adyak magustuhan ti kasjay. Ngam apay anag desisyon latan. Adinak man la kinonsulta. Maawatam ko malatan tirik na ni Doña Caridad. Madandanagan ng dayjay. Kit nakasaganan ang mga ramit iti amin para kin ni Albert nga anak na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Numayatan tirik nam, mabalintad ti agsubli di ospital, Caridad. Oh, at ka di pa'y parikot? Kasla nga minjak magustuhan no makitkitak ijay ni Laika. Caridad? Amumot anapilitan akla ang anagdesisyon iti kasjay. Tapara dayjay ka ni Albert. Ngamjak kaya ti agbali na plastik. Kat ibagbagakan ka. Saan ko ang magustuhan ti kaadda ijay ni Laika? Caridad, uray no italaeng. Punasem ko matipungtot mo. Sana rumba nga makarikna ka iti kasta. Ta delikado pa'y laeng ti kasasaad ni Albert. Sanak pa'y ngarod nga agsubli ija ospital. Ha? Sikapay laeng no kayat mo. Dituyak pa'y laeng balay, amado. Talagang awan latta tinagbaliwan ti kasasaad ni Albert. Ba nagapagdandanagak launay, Sir Fausto? Ngimdakkel ti pamatik balasan ko. Malasatan ni Albert ti kasasaad na ita. Ha? Kabisado kon ti kinatibkar ni Albert. Isuday tay klase ti tao asaan a basta sumuko. Saan na basta paidananes, wano patagibasit. Nangruna no amuna nga iso ti husto, ken no amuna apara iti ipatpatag na. Sir? Kita mo ka lumaban ni Albert para kan ka. Tayayaten kan ipatpatag na kaunay. Sir, aapayakas na ti bagbagayo. Awan mo tinakas iti ibagbagak, saan ka di? Laika? Ngam anak yun ni Senyorita Misty. Kat saan ang mailingad kada tayo amin? Nga agayat ni Senyorita Misty ka ni Albert. Amok neta. Ngam saan tayo amabalin nga ipilit ka ni Albert ti kayat ni Misty? Saan nga'y ayatan ni Albert ni Misty? Kat day tatiag na data akinapod no. Sir Fausto? Diyak mabalin nga ipilit ka ni Albert ni Misty. Pangkat nga mga no agbanag laeng analadingit ti estado dayta. Dayta ti panirigak, Laika. Naimbagayam tayo mawagak ngayon mo na kan. Sakbay asinarak ka, Tita Caridad. Misty. Dandani nagdiretso ak ija ospital. Apaman anaamwak ti amin. Anya ti kayat mo asawan. Apay ngay akas jay tinapasamak, Tita Caridad. Apay ngay manugot ka abantayan kan asikaswan day jay alay ka ni Albert. Adda saritaan ta, saan ka di? Sika di kakaiso na ang makisimsimpat siya kanya no may papanitirik na kini Albert. Ngam apay akilaat nga inikam itikyan sa nilay ka amaya sidat kini Albert. Mawatan na kuma. Agnangabit kan ni patay ti anak ko. Damagag man kan ka. Kaya't mo ka di amatay ni Albert. Siyempre, saan, tita? Matlagayam. Ayunan naklata nga rudan iti inaramit ko. Taamin ang makasarsaritak.
Ibagbagada ang makatulong ka ni Albert. No ada iti abay na ti ay ayatan na. Iti daytoy akong daway. Anya. Nagsakitan adang ganti imbagayo. Ita Caridad. Sikan tinag ko na. Kas kanyak. Di mo matkayat amatay ni Albert. Bareng makatulong nilay ka. Tapno makapuotan ni Albert. Iso nga inaramid ko ti Kasjaya. Para kan ni Albert dayjaya. Para iti pan nakalasat na kan patay. Agyaman na kan ka, Panyero. Itian niya. Iti panagawid yung ni Caridad. May kanak iti gundaway tap na makadenak iti napapaot ti anak ko. Panyero, ang mga nuad na makangagkan ka. Di kagdanag tawan ti makangag ka data. Pudno, gamnas kan nga gan nadtalata, Panyero. Nang runa kat saang kapay matlaang anak kasagana. Amang ibutaktak iti palimod mo. Anya ti aramidam ditoy. Di matrumbang ko mga adda kay di ospital? Senyora, adda nga minti. Talaga nga awan ti serbit! Senyora. Intalag ko kan ni Albert. Ngam apay a pinanawam! Ha? Senyora, makabilan ka siya na! Ibatam nila ka. Albert, iho? Nakarwar kan iti ospital? Talaga di ka nagbaliw pa'y, mama. Isa pumanaw kamin kanilay ka. Laika, umay ka na. Albert, iho! Agsabli ka ditoy! Albert! Di ka pumanaw! Albert! Albert! Tagtakainap lagayam. Ngam, kaslag paypayso. Simang at kampay idin dalay ka kan Albert. Kadjay anak ko. Kasla saan mo at anagkapo iti ospital. Anya ti kayat asawan day jay anay tagtakahinap ko. Tinasayat. Agsagana akon amapan ni ospital. Itay pa'y anapan ni Amado. Inakdamagan ka ni Simang nun akaluton iti makan ama ipan iti ospital. Naisagana kung ti maibalo ni di ospital, senyora. Nasaya at mad. Senyora, mabalin ka di asumurot akmat iti ospital? Agpatikan di ti balay. Agbantay ka. Ha? Aday di ospital day chay alay ka. Awan ti tumao di ti balay no sumurot ka pailaan. Ang kuna ni Senyor Amado itay sakbay apiman. No kayat mo si kalaangan ti mapan iti ospital. Ta siya kung ti agbati at tumao di ti balay. Ha? O anya, kayat mo, Simang. Saan, senyora? Matlagayam. Di mo nga roda ni pilit ti kayat mo. No anya timbaga, iso ti matungpala. Agbati ka dito'y balay, tagbantay ka dito. Dinalawlawagan ka nga rodan ita, Misty. Saan pa ilandan? Anya? Sa anak a kontento iti kasjay nga inlawlawag kanyak ni Tita Caridad. Oray pa'y imbaga na aparakin ni Albert dayjay a desisyon na. Jaklat tao man mo. Misty? Naimbag ko ma. No inyo man na nga imo na kanyak taiso. Maawatak. Ngam saan man. Iso a jaklat ta maaklon ti kasjay apang ngadang na. Anya nga ron ti planom ita? Pampanunutak nga rod. No anya ti kasayaatan nga aramitak. Jak umanugot akas to'y latandan. Saan amabalin?
Nakasarita ti doktor, balasan ko. Tito. Kasta ti rumbang ayawag mo kanya, tasaan ka na sa bali. Ako na ti doktor, sumaysaya ti kasasad ni Albert. Agpaiso, Tito Amado. Wen, Laika, ba nagapakaragsak launay? Damdamagan na nga rod no asino kakano ang mga asikaso kini Albert. Imbaga kakayan ayat na kati anak ko. Kaya't kuna na adakala talaga ti maitulong mo iti panag-recover ni Albert. Agyaman ak lukasta, Tito. Agyaman ak iti Diyos. Oh, apay ngagsangit ka nga rod. Diyak la malapdan ti bagiik, Tito. Luan ni ragsak na ito'y. Ala, di ka nagsangit. Nang runa kat napintas ti impadamag kanyak ti doktor. Uwan, Tito. Anya nga oras nga umay ni Senyora. Ang mga numadamdamala ang kataddanday jay. Apay ka di. Kaya't kung ikan mo't itiwaya na amang bantay ka ni Albert. Aamok adi na magustuhan no addaa. Kabayatan ti kaadda na. Iso nga ipaay ko kan kuana ti karbangan na kas ina ni Albert. No kasta balasan ko, adda nga rudan dita ni Senyora. Wala na. Isuan mo arak pa lang dito silid ni Albert. Kat, ayan mo nga rud ita, Laika. Pagpanunutod ti agawid pa ilaan, Nana Siman. Kasayaatan balasan ko. Tapno makapagsarita ta itinalapa. Sige nga ron, Nana. Bye. Bye. Nakakaasimot ni Laika. Ang dayawak kit di tikas jay agalad na. Talagaan na idumduma ti kinaturad na. Adon tinaglabasan ni Laika. Ngamday tuyan ti maysa kadagiti kadagsenan. Tamalaksid nga ilidlid ding ni Senyora Caridad. Ado pa'y titubeng iti relasyon da ka ni Albert. Hanggang sapay lakuma, taag talinaad ti kinatibkar na. Kat saan ko mga umibat kan ka, Diyos ko. Ata ka gayaman dito'y balay, Papa. Nakainom ka manan. Diyak na naman iklikan, Papa. Arak lang tiyamok ang pangalan ita-itikirat ti pakinakam ko. Iti-day tayo gundaway. Napanunutan ang imbag. Agrabyado Papa. Apay kumamat iya. Come on, Papa. Sana nanaskan adamagampay lang kanya. No, apay? Anta kay di hospital. Kapagyak nga amon. Nanya ti kayat kasawan. Iha. Siyak tirumbang nga na ita-itisibay ni Albert. Ita ka nito. Saan kat ano asino laditan o babae? Ano? Iso nga takitawakan ka, Papa. Kat no talaga apat-pat ganak nga anak mo. Pat ganak. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.